Ćao i dobrodošli nazad na još jedan snimak u nizu serijala Tajne govora tela Stojan Novaković sa vama. Kao što sam naslov kaže, danas ćemo da prođemo 5 znakova govora tela da te vara. Tačnije, koje znakove muškarci odaju kada su neverni. Pretpostavljam da će ovaj snimak više gledati lepši pol. Želim da vam napomenem da ukoliko primetite neke od ovih znakova, to ne znači da momentalno treba da odreagujete, već vam samo dajem neke smjernice na koje treba da obratite pažnju. Stop talking now. Momci, vi ne brinite, ni vas nisam izostavio. Za vas isto postoji snimak sa znakovima na koje vi treba da obratite pažnju. Pre nego što počnemo, samo mali podsjetnik da kliknete na subscribe dugme da biste bili obavešteni o novim snimcima, pa da počnemo. Biti prevaren je odvratan osjećaj i u tome svi mogu da se slože. To je vid izdaje na najdubljem emotivnom nivou, a to vam govorim iz ličnog iskustva. Zato, hajde malo da istražimo psihologiju iza varanja. Tačnije, zašto muškarci to rade. Prvo, hajde da vidimo neke činjenice. Prva je da se muškarci više boje fizičke prevare, dok žene više strahuju od emotivne prevare. Verujem da to razumete i nećemo dublje ulaziti u to. Druga činjenica je da muškarci više varaju od žena. Postoji mnogo faktora koji utiču na prevaru i sa jedne i sa druge strane. Od detinjstva, odrastanja, vaspitanja, do posla kojim se bave, ko više zarađuju u toj vezi i tako dalje. Ali sve to možemo da skratimo i svedemo na sljedeće razloge zbog kojih muškarci varaju. A to su nesigurnost. Želi da dokaže sebi i svom egu da on to može. Nezrelost. Ne shvata da određene akcije snose posljedice. Njegovo okruženje, s kim si takav si. Impulsivno reagovanje, životinjski nagon oslobođen sticajem okolnosti. Nerealna očekivanja. Smatra da žena treba da mu bude privržena 24/7 ne shvatajući da i ona ima svoj život. Nedostatak seksa. Ovo važi za oba pola. Bes. Želi da povredi osobu na ovaj način. I podsvesna želja da okonča vezu u kojoj se nalazi. Umjesto da izgovori da nije srećan u toj vezi, on će prevariti i natjerati nju da okonča tu vezu. Naravno, postoji još mnogo razloga, ali nismo zbog toga ovdje. Ovo je bio samo mali uvod u psihologiju varanja. Zato, hajde da vidimo koji su to 5 znakova govora tela na koje treba da obratite pažnju ukoliko smatrate, odnosno imate osjećaj da vas partner vara. Znak broj 1. Klima glavom kada govori ne. Veoma često u vezama dolazi na temu razgovor o prevari. Kada se probudi određena sumnja kod jednog ili drugog partnera. I ovaj znak vam pokazuje iskren odgovor kada se tom partneru postavi pitanje na koje treba da odgovori sa da ili ne. Ukoliko je pitanje nešto poput da li si me prevario ili da li si bio sa njom, logičan odgovor bi bio ne. Međutim, ukoliko klima glavom dok izgovara to ne, to je znak da njegova podsvijest odgovara potvrdno. Ta neusklađenost je ono što nama otkriva laž na dato pitanje. A verujem da znate i sami da sama priča na temu prevare između partnera je nešto što izaziva stres kod svih. Znak broj 2. Smeje se kada diskutujete ozbiljne teme. Izbjegavanje ozbiljnog razgovora, nebitno koja je tema, je znak da se ta osoba osjeća neugodno. Kada govorite partneru kako se osjećate, a govorite o negativnim emocijama i on se smeje na to, pa to i nije baš normalna reakcija osobe kojoj je stalo do vas. Sad, želim da razgraničite neke stvari. Ne govorim o tome da se smeje i pokušava vas da nasmeje. Govorim o smehu kojem tu nije ni mesto ni vreme i koji koristi samo da bi izbjegao razgovor. Pored tog izbjegavanja treba obratiti pažnju i na to šta radi. Da li je na primjer na telefonu ili je fokusiran na nešto drugo. Znak broj 3. Potapšete po leđima kada se grlite. Devojke, vi ste poznate po ovome. Ovo radite kad god vas muškarac zagrli, a vi to niste podsvjesno htjeli. To samo tapšanje po leđima momentalno pravi barijeru između seksualnog i prijateljskog grljenja. Odnosno, zagrljaja bez seksualne atrakcije. Sad, ukoliko vaš partner to uradi, po vašem mišljenju, šta to znači? Znak broj 4. Stavlja ruke u džepove prilikom emotivnog razgovora. Zamislite situaciju. Vi govorite vašem partneru koliko ga volite i on vama isto to odgovara. Međutim, nešto vama kopa oči.
ruke su mu u džepovima. Sad, postoji mnogo razloga zbog kojih muškarci drže ruke u džepovima, ali nećemo o tome. Razgovor koji vama budi emociju, po defaultu bi trebalo i njemu. A kada su pozitivne emocije u pitanju, ruke ne bi trebalo da budu u džepovima. Zašto je to tako? Otvoreni dlanovi su znak iskrenosti i povezanosti sa temom. Ukoliko su dlanovi sakriveni prilikom emotivnog razgovora, to je znak i da su emocije sakrivene i da ono što izgovara nije iskreno. Znak broj 5. Povlači se telom unazad kada izgovara ne. Opet se vraćamo na direktno pitanje i podsvestan odgovor koji njegovo telo odaje. Vidite, samo povlačenje telom, podsvest reaguje i prebacuje telo u režim bežanja. Ovo ne mora da bude konkretno povlačenje telom, ovo može biti povlačenje glavom ili nogama. Kada su noge u pitanju, još sigurniji znak je taj da ukoliko ih je držao ravno, odnosno po 90 stepeni prilikom sedenja, da ih prekrsti ispod stolice. I tako dolazimo i do kraja ovog snimka. Kao što sam spomenuo na početku, ovo nisu sigurni znaci prevare. Na ove znakove samo treba da obratite pažnju. I ukoliko ih često viđate, znajte da nešto nije u redu. Ukoliko imate predlog za neki snimak, kontaktirajte me putem mog websajta www.stojanovakovic.com, tako što ćete mi poslati upit pod sekcijom kontakt. Još jednom kliknite na subscribe dugme i dugme za obaveštenja da biste bili obavešteni o novim snimcima, pa se vidimo na vrhu.